Rosmita Hojai Assam Dimahasau district long arloso Delhi long exam tok phan dam lo amat hadak pen ingbo chok amat apit Garhwal district Uttarakhand pen sia dead body ke lo inka dead body long suspicious sign thek long mane ang thek du am mek lai ang pram lai du amat munitum ki pu rape tahai mate mane murder pusi ma rape lo murder lo solam dak chinyang la pen ko an lo ke charli ku pi exam pi phalo dam la hai ang ton details charli na ko man tulo chingbo asolo so la pen ko son se chingbo lok lo ang ton details ang khan pudi actually la so ghotna Rosmita Hojai alang Degitek engineering graduate ar so dei ke alang exam e tok phan kunalo dam ke Delhi long exam ke doge 5th of June ni wusik tarik pho so aningkan so cheklu hadak exam tok phan dam lo 5th of June ni inge 5:30 por parents pan check call lo exam jut era fit ware da fit je ne penap I'll be returning tomorrow ne penap chewang po hem train pen sini waing pusipu inge la so fit angton full high switch off inge hem sor tume doubt hoilo sita mobile battery dead bon jar bon pu amara fit next year nita wangwe nang lengli inge Delhi pen Guwahatian distance ko an lo prote 1920 kilometers around unward distance inke Ladakh na lengphan it takes 25 to 27 hours jong Rajdhani express pen wang purte chatcheri 25 hours ang bong tanang leng rokti mane ek din pen sab so BCC rang chorti 1.5 day play nep dam he tala so phiran tanang lengli inge ko son la hem phan ang ton je than to lo so so de dak dam bom son chu bom ang ton cease to tell everything ang ton hormu chi share to parents pan but parents were shocked la son ko son lo che than thipin pan khailu pen pana port ang lo 2 dine plan on tang lengli earning saman lo nege phone dan call ni polo wang bom lo pu ba wang bom lo pai ba wang bom lo ig nang than ni polo kalima amat doubt dokok amat phere dut lo parents tum ta kalima obviously phere vek polo son purote amat haflong police station long missing complaint lodge dam lo pinitum parents tum amara fit kichini 5th of June ni sig chingbo inka dead body ke long ke Uttarakhand Garhwal district Puri pu Nair pu ni isia roido which connects with Ganga penda connection do so aroi hadak pensia dead body mani theklong tha mat hadak NDRF SDRF tuma dead body phan rong lo inka phichini lo lage Assam lo so Dimahasau district long also wa phichini lo inka solam already a fit tak pinelo matia complaint da lochelo inge phir connect apu chinkilo jar lo chini dar lo inge even CEM of Dimahasau district Debular Golor Sada alang confirm lo je lage nitum district long Assam long also son exam e tok phan damasi chingbo chola so missing complaint already ke file tang do son possible intel asol so 6 arni enek 5 arni pelo missing de 5 pen 10 ar ni ansi mane kwan lo ni pho fit sia dead body lo panar ji arjiding missing inka fit hala daga police a report teng te la so ajir potumpen bhaini with 2 acquaintance bhaini ajir potumpen si Rishikesh Uttarakhand ki ji phandam ji tha but la so ki pu paipo ne pena wang bom lo pena train pe ne wang pu penam nang leng pu pusipu inga than thipin ki ko sono dam pu how is this possible atai sialam no this is also a big question mark kali mala pen ke dam bhaini pinso pen dam pa pinso men nang than po Himen Sharma pu who hails from Delhi itself Delhi pinso bat inke former classmate tha phang lochali rapper pinso tho Himen Sharma ba okay inke inut bang Pankaj pinso labangke he is from Haryana and he was unidentified mane laswalo pen chichiri ne tho so pinso inke latum bhaini pensi latum bhaini long si ki don thao Uttarakhand Rishikesh ke dam pula son si harda ka police tum ke than inke Delhi pen Garhwal district Puri podim long la incident hai la ki thia dead body ke long adim distance ko lo pulote it's around 368 kilometers from Delhi bus high available long hada ka dam pa amar laso adaw do dok langoi parents pan che than thipin uson se hada kan dam jula leng rok lo inke
everybody is shocked you know anu tinta shock mane question si leng rok lo so ahem phanang tong hormu je than dak bam dam bom lo dak bam bom everything she used to share to their parents te question si la leng rok khata kan atai si question mark lo adhok tum la sonta puje ponbor iret ba by pondet amate a boyfriend long sidun nason alam do inke last video thek long day last footage long la so Rosmita a video hai isi CC camera along mane captured lang thala dak ni pak lang la pinelo a video lo last alang phanda ka thek long mobile chot dong mani phan kang hong son isi dukan lo ne pini ticket counter long ne pini son si thek long di tak mani phaning hong bom son last a video lo thi thia prang ke 5 दिन अफिसी डेड बॉडी के लो हमारा फिर पुलिस तुम हदा का रूम लो जर लो बॉडी फानेंगे पोस्टमार्टम करी लो इनके फिर आर्जुलो इनके हाला डाक्टर मिसिंग कंप्लेन है पी थो लाहाय मुनि तुम हिमेन पेन पंकज लाहाय बांगहिनी मासे हदाक्टा मिसिंग कंप्लेन ता पी थो इनके फिर पुलिस तुम आर्जुलो बट चीनी ने पुसी पुल हाय तुम ता इनके नॉन चीनी ने पुपुलो ते लातुम लोंग दुन पर हदा को सोन सी ला सोन लोंग लोंग के चलांग रेम लो पुसी अनुतिन ता दाउट दो अथेमा अब बांग लोंग ता प्राम हाय ते दो था मेक हाय दो था एंते ने लांग लोंग जांग चok सोन पुलो ते अंग प्राम दुई मा बांग लो नो अंग प्राम अवी पोलो एने पुई लांग पोंग चडी पोलो कालीमा एंते लांग प्राम हाय दो पी पोलो के ठेंग ता हाय मते के चलांग रेम के रे फान बोरी लो अमर एकदम के चार्टिंग हाय पोत अंग प्राम ता दो था है के अनुतिन ता दाउट लास पला फान से दाउट लो इनके नॉन डेड बॉडी फान मेता काई थुएट आन लो दे आरजी दिंग थु हाय लो बट लांगोय नि तुम नॉर्थ ईस्ट लो सो हदाक दाम लो इनके हदाक डेड बॉडी सिलोंग दिल्ली पे हा पिनी उत्तराखंड लो से डेड बॉडी के लो इनके ला सोलाम नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया लो पूरा नेशनल मीडिया लो हदी हाईलाइट ले बा माने न्यूज़ ला हाय समार में ब्रॉडकास्ट के टेलीकास्ट के न्यूज़पेपर लो पुनो पब्लिश ले कॉपी पॉल बट व्हेन इट कम्स टू सोनम रघुवंशी dak meghalaya long apenan raja raghuwamsi panche pathi lo solam north east india meghalaya long amat pathi lo solam ekdom national media to attention pick mane north east india ke ekdom risky pick da lang te munit pathi red ekdom modern murder red lahai pusi pu ekdom kalili ga lang news semar tap semar pru ang ton news channel mainstream ang ton national media long ta la solam becomes a hot topic la solam lokchi paklang te kupi potsi nitum north east lo so hapu damamat डेड बॉडी हदाक लोंग दाम सोलाम सेमार में डेड नोनंत न्यूज़ सेमार में डेड के पिलो नॉर्थ ईस्ट लो सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया लो सो पिलो इंडियन लो सो कलीमा ला ट्राइबल लो सो दिमासा लो सो बुतों ला तुम पक लांगली डेड मा कॉपी पिलो ने नॉर्थ ईस्ट लिंग लाम पुलो ते हाईलाइट ले डेड बा पबिन लापती बा पतु ला बेर लापती के नेशनल मीडिया तुम ता कॉपी पिलो लो सोन के इनके पाबोटनाम फन बॉडी पिलो मेघालय फनता जे मेघालय लाइक तुम हेनुबी मुनित पा थी बट मेघालयन गवर्नमेंट हदाका चीफ मिनिस्टर हदाका पुलिस have proved it wrong इनके पचिनी लो जे असो पिंसो फाने राजा रघुवंशी फान के पिसो मा से हदाक पन मुनि चेवान से पठी पुला प्रूफ लो इनके नॉन मुनि तुम चिनी लो जे सोन काली हदाक लेंग मेसेन पु नॉन बांग बुजी लो सबसु इनके लासोन रख थाक नि तुम आसाम चीफ मिनिस्टर पिलो एसआईटी पा फॉर्म पेन लासोन हदाक इन्वेस्टिगेट पकुरी उन एमा इनके एवरीबॉडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिश्व शर्मा लांग बुपुआ मेथांग इन्फ्लुएंशियल लो पावरफुल होला सो चीफ मिनिस्टर अनुतिन फाना चिनी लापन नरेंद्र मोदी फान पुरे होम मिनिस्टर अमित शाह पेन ता अंगटन पेन ला चेमी ओपुसी बुपु अंते लाहाय अलाम कुपी पोलालांग पिनपुर पे देत बा कुपी पोलल हायलाम हाईलाइट ले देत बा निंजे जे देत के बा एसआईटी परफॉर्म पेन हापु पा इंक्वायरी दाम दे देत के ला दाकन पुलिस फान पीपल तोयते देत के इनके असम पुलिस स्मार्ट वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स बुपु इंडिया लो कुपी पोलन ते पांग सामरी के चीफ मिनिस्टर सोलाम चिनी नेमा angton alang asam long mane alo so thilolo alsamis alo solomati tribal no jat noi naga no jat no tribal no pangjok no tribal no jat no assamis alo so inke assamis alo so mane dak pen da mahabu pa thilor pa lang ta thirak ni chief minister ta inke alang aning hang pulote CBI inquiry pa kuriun inke state government si refer lo case fan pulote CBI inquiry kuriun la pen CBI inquiry nangi truth should be revealed. Everybody wants to know ko people lo kumasi ke bathima rape kumasi claim mamasi chelang rem lo rape li ji pulok nutinta इनके सोलाम people lo highlight le that ke meghalaya tume meghalaya chief minister hadak police tume SIT form pen hadak dam pen a case of solve munit phanang arrest lap de lason assam pen
SIT perform pen police pan toy pen ason pan ne pen halai tum phan wanun ema lahai kumama ki dun lahai tum inquiry kuri pen asolam paklangun ema balang tum Assam police tumun e pusida CBI phan aso case refer ni mati kupi polo solam non anta patu verke engkang tona demand on CBI inquiry ni truth should be revealed this justice should be served pu anutin da viwan justice pulok even neta viwan justice pui athema pinila solo sopan ponlo haladak mane pathi damlo lo rep delo chorang rem delo jatlo penap johnson tum non action and e pulote notice India munitum hadak damlo pulote mane phan barlo sophan mane phan aku cholang rem det tahe ba rep det tahe ba pathilo tahe asi non nitum this is the right moment right time to take action johnson nitum non claim pulote latum la ansu se mo future ta phere repin pen notice arling tum thang na claim dekhe thang na claim a he nitum cholang rem det rep det ladak muni tum hanjar claim theng re jar re pusida thang action dang e lu o pusina ma thapula si non nitum jong se action en e plote mo future generation puno kaprek future la sutum sung pipon ke aru e sonalam muni tum ki pu railway recruitment board exam pi phan se dam de 5th of June to 24th of June an la suli bom ke first arni si la so exam ki puri la so Rosmita Hojai la so de ke muni tum la so question da do ne ta I see question do muni tum da question mark do questions do sawal bu hai mane haladak an Delhi an ko pi kam si go pe join si exam tok phan nam nang kok la center pilo railway ministry hin pen Assam long Guwahati long center bi un eder lama latai si muni tum non question kuri bom inke neta kuri inke enne ke lango usually railway recruitment board exam kaprek cities long da do de inte laso exam apine examination people se conduct on eder lo ba ko people se bi un eder lo Guwahati lo non laso a join si laso so hadak an dam nang kok lo innovate ke dam nang hadagan kwane risky lango pane risk pan hadap dam nang hadak dam nang ni pen Guwahati long mat jong si laso exam do puson se lason phopei ba laso laphan pa thi thei polo ba lahan cholang rem de dei polo but kopi polo railway ministry ba state government pen aso initiative en un der si examination pa do phan notice leng phan safety phan ba summer leng tum dak si exam tokni ba dak patok un phan ason kopi polo request uni der lom that second question so a dream do pick tho she wants to be a civil servant UPSC exam banta lang try bom lo tho so bor I bom lo nge sakuri long phan anutin said obviously everybody wants to get a government job kale central government job long I bon pusila so Delhi an railway recruitment board exam ke tok da nge lang dream do je neta la son mani civil servant mani ani si ke non lang alang a dream alang kimang alang ang ton hormu phanda thi lor ngenon apai putum ko anna ning oi langoi ko anna dream do ko pine mani puge matha everything is dead now also da thi lorlo muni ta thi lorlo a dream da thi lorlo lasila son aprang da dolo la ben mainstream media tum la solam highlight nangi polo sita highlight le North India polo der tum ignore charity ko pipot na chine pin North India pen India pu tinte malhai tum la solam clear nahi je North India is a part of India engeni tum contribution a dopik freedom fighters tum ben chenglok ni tum independence uta ni tum North India tum da danun pik te ko people higher leng tum buji je North India South India Central India Western India hapur leng tum ko people ni tum North India leng phal langsel red engke muni tum ma tha North India danger obesi tinte nitir non danger je daga muni tum son ke meson amunit ke long thai we India long chinki me we give best of the best hospitality ni tum respect o mani penang ji phan wang muni tum pule ni tum inghon over respect o atithi phan ni tum respect o but hala pur leng tum ni tum phan nang rang sele la sormu do la pela so join si media long mainstream media long national media lom ta la so lam paklang clip la si un an la so video phan share noi la pen chief minister jong si chini nelang ene ke chini nang po polo la hala me alang state long ala so la son enge non la viral lo ta chini nelang bon jong si chini nelang pusta pa chini nang ni tum la pen la so video phan un an share noi so that piwan justice pu tokra pini noi share noi la pen Rosmita Hojai phan justice nahi pura share no tok noi la pen un an share noi
share lo polote alang da chini po enke CBI inquiry panalang body ta hai in fact ni da justice pan dimani not just the people's the citizens of Dima Hasao district hada amuni tum chorle justice ke hangali so justice ke ang ton da ni tum hangi ni tum district lo arlo so kali polling le ni tum ignore da rang ne lason ignore polote mo next nang district nang tum district ban ni tum district arlo so tum man ta lason chu langrem de thai lason claim de thai la si un an share no so video muni tum phan pachini no di la pen ni tum CBI inquiry nahi ni tum pini truth chining tung ba truth should be revealed justice should be served la solam chini vek ni kumama la so kami claim ke cholang rem ba kumasi ke bathima la tum phan punishment ta pa phosset ni ake the punishment people la tum hanta pa phosset ni la pen la son claim lo pulote muni tum ta la son de ji si example en nei muni tum ba eksi ke phere do nei ni tum notice india lo so phan cholang rem det luhe hoima ba sabso chingkimi oson mani tum son chelang dem de loplote monitum tap hobadi ba itum phanda mo nang arrest dedi ba CBI tum nang nepchegi ba police nang nepchek pani tum na jail do nang redi la soar mu pa feel ni pa chini ni monitum phan haladak India kapre parts moni tum ta solam chini ningi la si un answer no di la si this was all about the Rosmita Hojai I hope bujilo pusine mathalo ni mathalo sabso thanpur ni bon mathalo thema ni tum state long tum assamese arlo assam long arlo pa northeast arlo asi la solam chini nang so chini lo pulote monitum aware po mo kaprek asup asomar asupi tum thapu dam pulo chiri thek po ke ko son si chi jog ke jog ni mal haida chini po di la si la son incident dolo bala son lam than lo pulote monitum aware po la si unan share no di ni bata ningjelo share ni asolam ke monitum chini nengi la son ke claim tum arlo so phan da arlo so phan la son pu chini po monitum ke pinso tum handa la son ignore over pinso tum hanta hadak dam lo pulote delhi lo pu dam lo pulote northeast india leng phan lang selet lang rop ti sormu non anta dolang lasi ningje welo ningje bomte der bom podi lasi channel lo akimi pulote karbi content po channel phan subscribe ignore la pen facebook lo lang bom te facebook page ta do karbi content pu just because ne phan request bang do nijir potum je karbi pen content semar ni karbi tum ta pirthelam india lam northeast india lam puno state lam puno angton alam chini ni pusine pulasi ni hindi pen samar mar sida ni karbi pen samar pang chenge e karbi audience phan tapa chini ji pu la hai chini lo pulote than lo pulote munitum report itumar link tum ta aware po or son claim ni son hinole mele son dam nu ba ke dam honi ni dam ni mane phan je ponei ik phan ba mane phan poni la son buji polasi hai phan ni video samar mar jong si ni video lang pen pine knowledge information long pulo subscribe no like tan pino comment tan pino de pen je tong thana next video long so till then take care bye.